أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله. Surah Bani Israel, Surah number 17, verse 111. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. uAllah Taala uthini? Bese uthi alhamdulillah. Umhlaba wonke jikelele. Alikho imuslim elithi malithandaza lingasho ukuthi alhamdulillah. Uma ngabe uyimuslim uthandaza ungasho ukuthi alhamdulillah awukathandazi. Qala phansi uthandaze. Ngoba ukuthi alhamdulillah encompasses everything ongayicabanga ongayicela kumdali wakho. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. Kuyo yonke indlela ongakhumbula ngayo umdali wakho say la ilaha illallah. Mawufuna ukuba nobudlelwane nomdali wakho at least 100 times hlale uzikhumbuza, reform your faith ngaso sonke isikhathi la ilaha illallah as many as you can on the daily basis. Then umdali wakho hlale ejabulile ngawe. Mawufuna ukucela yonke into ofuna ukuyicela kumdali wakho, one dua only, and that is alhamdulillah. Mawuthe nje alhamdulillah ucele yonke into kumdali wakho. Allahu akbar. So Allah usifundisani la waqul alhamdulillah. Ayikho idua uAllah ayithanda ukudlula le dua le. Yingake kufundisa yona ukuthi say alhamdulillah. Alhamdulillah kubani? Alladhi lam yattakhidh walada, kuloyo ongakaze wazala ingane. Ngithi alhamdulillah kuloyo ongakaze wazala ingane ongenamntwana. Yilo Allah thina ke simkhonzayo. uAllah usichazela ngayo ukuthi mina anginamntwana, angikaze ngazala umntwana. Okay? Walam yakul lahu sharikun. Subhanallah. uAllah, Allahu akbar. Ebukhosini bakhe, embusweni wakhe, uAllah akanabalingani. Kuyo yonke into anayo, akanazifaniso, akanabancedisi, akanabalingani. Kuyo yonke inhlobo yento yakhe anayo. Nakhumbula ukuthi uAllah wathini kwiverse engangintshela ngayo? Ya ayuha nas antumul fuqara. Anna next nizichaka nonke.